Kiama kia DAP na kia kirega kuboisha ikuhe umuthi gikwambite makaunti-ini ya Kakamega kumathira mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kura rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja. Makiaria micemano-ini itiganite matongoretio ni Minister wa Ugitiri wa Bururi Eugene Wamalwa ni mahinyereirie ati ciama cia ANC na Ford Kenya ni mathiganite thutha wa kugia thiriti na kiama kia UDA kiria gitongoragio ni munini wa President William Ruto. Riu makioria aikari ya kaunti no maingira nyumba-ini njeru ya kiama kia Democratic Action Party. Nasikia Musalia ndiye alinunuliwa na akakamata Weta akaenda na yeye kama basisi. Weta alienda kama ugali sosa. Na sisi tutasimama imara. Malengo yetu ni kuunganisha Waluya, jamii ya Mlembe yote pamoja. Region ya Western iseme na sauti moja. Watu wa Matungu, serikali iko kwa Raila Amolo Odinga. Na huo uongozi unakuja 2022 mwaka huu. Muko tayari kuukaribisha? Atetia yamma yokirira miario ya Musalia Mudavadi na Moses Wetangula ya kunyuria mito ya President ya Raila Odinga uria makoretwo makiuga aratindĩkĩrĩrio ni thirikari kuri muingi. 2013 Musalia akaitwa mademoni. Tena 2022 Musalia amepotea barabara, anatupeleka upinzani. Wangapi wanataka tupigie baba tuingie kwa serikali? Gikundi kinene kia Boto Inore hamwe na mũmbunge wa Butele Tindi Mwale, Ayub Savula wa Rugari na Peter na Bulindo mathamire kiama kia ANC cumi igĩrĩ thiru makiuga Mudavadi ni amathiganĩte kuri William Ruto. Kihuhũkanio gĩa kiama kia DAP gĩthiĩte na mbere na kũhata gĩtarũ kia ithũĩro rĩa bũrũri. Gikundi kinene kia arĩa manyitaga mbaru Mudavadi na Wetangula magĩthamĩra kiama-inĩ gĩkĩ, ũndũ ũrĩa rĩu ũroneka gũthiĩ na mbere kũibaibia gĩkabũ kia Raila Odinga. Waachane na Rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta sio mwenye amesimama kura. Ule amesimama kura ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na huyo ndiye analeta usawa katika Azimio la Umoja. Malengo yetu ni kuunganisha Waluya, jamii ya Mlembe yote pamoja. Mwamko mpya ndani ya DAP tukisukuma Raila Amolo Odinga for State House. Sasa wakati umefika unabii huo kutimia, na utatimia mwaka huu. Muko tayari? Na yule ataleta uongozi ziwa Victoria ni Raila Amolo. Kiama kia DAP nigitanyitwo gũtabania mũcemanio wa kwarĩria wamũrani rungu rwa Azimio la Umoja, ona gũtuĩka nĩ merũmĩte kĩni gĩturwa kĩrĩa matekũrũgamia mũhũrani-inĩ gĩa President. Gũkũ ningĩ magĩtheria atĩ kĩoneki kĩao nĩ ngũrani na kiama kia ODM. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.